Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ki. Pedih-pedih mbak sedih mulu kowe. Mager napa kenyimbian. Igar apa ketening jariku. Setang. Tenya. Tenya mbak kepas setang. Ini anak mengaji deh. Agar om bed bak kedon itu mbak sering ke gete kak karo di jendela. Mau di mana sedih mbak ulu kue awan ke pambek purkana romo dan raja sompa dari wengi kesena. Agro. Agro, pocong. Lo kak giling. Minta toka, dia giling penasaran toka. Dari banak ke pan. Madeni mbak kapar teh gini lo. Kesini mana karo? Kesini minta ukas sedia aja nawak ben kepada boleh kenye deh. Terbana kuraku kenye deh. Kemana kesini belasang sana rok maluk. Kak sedia kenye deh. Pak celele kuto nah. Nang nama kalalai kuto. Saya tambah ya setang. Pak nulen mbek salma papa ada kita bentuk nak. Pejajan si lo ke maba ni narti baji jangan mesti lo ke mai caw kak mutar muru jerjet ini kau se kan sanksi ni sani komite seni nule uruk ko awet minta digateng gamaku di karawa topi selangkapku uruk apa karo nanti tanda aja sumpah kaki kandole bisa nih paling mbek pur jemu kido ini jangan sampai lena mata kiri ngaki senggalin nanti ko di itu tatane aja sumpah lena mata di tamap kandole narti nule tumbi alena matto Pak Riolo pa Riolo, dia mau kamu lecai si alena ya bola batu di gak apa kutu bulata. Oh cocok nih, tereka nih itu, tapi mana kesero, nomo pidi dero aku ketereka di nomak dar. Madongo sila keciuri Pak itu dua tereka, ketereka keturunan, ketereka asugira lah dongo. Iya, tersi kok, tereka aku muala, pasti mbak tereka keturunan muala Pak ditamule sugi. Mbak narti kong kenapa konjak berdak timun, nalis nung dari belano jadi lo kemai. Iya, lisna pale. Tapi itu tuh kemana tuh nih pak situ nih kiringan pada nih dua gitu na romo aja sompang nanti mau di dua anakku ya pak ya digagu aku ya tahu kak tuh aja sompang setiawa lu kerja na gimana sih nalam rumah sedih anak rukun biasa kira kasar itu mah bulu-bulu mata aku nih meton mereka metu kaju curi konjak ambek tapane narti. Bangsa tingin tak papir kandor jake kamu tuh si kiwirangi kandole narti. Samsani. Kalau mak bicara ke jumsa mas singgu pak terubani. Pak lupa selebak tu cina ketuang itu mumu. Narti lu ame mercauri, Pak senyalena dia anu alena si reseng. Mana kerja si mana mercauri, nu layar tu dia mana mercauri. Lomu, ondro ketu. De mana le murusu ko, lo kalau kedereku. Kemana aku mah gopo de kapo pungemu, macam bagro kampung. Aji, peti cokalan rasa sebelum meratu, lo kat tu misi. Ini belum betul darat, nama apa aku ngero. Kok katu nak kiring aku matu kan lena. Sani lona, lain bawa. Cekna. Desen tak tingkak. Oncong ki aja sompa ke maju lu tak tingkak ko. Pak otomatis ko. Oncong kan ku aja sompa si metre boleh daji sompa geser no. Akhirnya pintu telah terbuka. Pintu jodoh dibuka untuk Aji Sompa. Pecurimu. Dia memang gak pengempungan tetangga, yai. Pak kolabe kayak ketutup, lalu ditimpa. Masa sisa jodoh aku tak buka. Tutup baru dibuka. Untuk mau ada Aji Sompa gak pengempungan. Bersyukur kepada Allah.
ku telah disempurnakan kekasih. Cia tong aku wasangi ko matasa na. Telung bulan na ako malis sudah itu ga cincina musim ko matasa. Atasa no dito berber ako pak proto nak silulato di hasil din gawe resianu. Paliak sangkrak keripik ko batu baluk keripik saya. Tasa apa pecok-pecok mati. Iko Haji Rohana. Haji Rohana Iko laras. Belisu gak tuh agak. Aku tuh punya cerita. Belisu. Nya. Seta. Di nemu kisah apa aja sumpah bahasa aku di kampung pampak tak selu-selu bawa sedih ini ruk ketok roh. Ibu ketok dia roh. Kesedihan ruk ketok gue. Ruk ketok dia tiko. Cinya. Ruk ketok. Cinya salina. Ayo. Lo kali sungke kerlalang monro. Dia tahu hal misal mau foto kompas. Gara-gara yuk kena apa ke kaya deh. Lihat cina aku marah cerak kali. Jadi tahu kah. Aduh cina aku marah cerak kali ke cina lo kesing ke kandol ya betul kai pagi. Tapi dia itu haji kok lari kak nak. Jadi suka pelik malah cipok-cipokku. Dia suka. Oh dia suka. Tengok cipok-cipokku. Mereka betul aku pelik itu. Dia ni cocok dia ko gai ko nemu kandol lah kak kali setoka. Pada itu jaji haji sopu dia ko gaga nak. Ini begitu kak dia nak kesir kandol ko nak. Sejubit tahu kan. Selama gantung kan. Kalau sisa nak mendre. Kita balik kan. Kan kampung yang betul guys. Lagi. Si Bay. Dia boleh nak. Kara. Silongan agak mendre dah. Loka mendre sapa manu kembali ke kampung si Bah. Kembali ke kampung kembali silongan mendre sapa manu loka. Lu selama aki. Haji Rohana. Haji Rohana. Tengok Haji Rohana. Tengok dah. Langsung gua Haji Rohana. Mau mesti kerak lagi semua. Cuma semua kerak cuma kerak. Kembali ke kampung ke manu muka tu masalah. Lu tahu ku dah. Kamu tu. Hei, lo kumalakai. Desa din mas nasakong kumpaw. Paman kalau kak semalakai Rohana. Dia memang malakai. Nabi pikakan dulu dia awal ke manu lo kak selamat lo kampung Gerai kampung Haji Rohana. Oh, semangat kan? Disik banget BPK udah lutik udah muter pelalu kak malah kali iki. Kemana mereka ya? Dulu. Apa Tengok mati. Sapa. Haji. Mari sebenarnya. Angkat dia menune pasam sini ku. Mau kemana Pak? Minta kak di serah ada sampai sana berulu ladu ni nak. Baik di tadi. Oh ya tena lu yang foto di muta yang foto nak. Ini dia pemilih ngaki kira. Dia belum bilang kak nak di. Tamak kan lo min weh ente nak. Halo pau. Saya mau jadi sendiri ada pada serah ada. Lo kalau tamak minum sebab baru. Saya nak belajar Bang Haji. Terus mengitu kak sedih kak sedih lah. Telepon. Mereka tak pergi skandal ikut deh. Harus salah mah kepala kamu kalau mat pak. Sebelumnya kemana pun kalau mat kampung masuk mana sih tadi. Bang Haji. Ikut sebah. Iya. Kami nak Mana sepas samsen ini nak? Makanya basam sini kong kegale manok na tepi dia lupa beli ki. Nengka. Tapor ki. Ngesu ido ni kro. Macam ini.
Kan itu gak manu ayam foto dia tuh di pagi banget kayak. Ya soalnya pelak tadi pangaji deh Pak ya kalau kemacu lah. Foto peruna na air motor ka dito bat ka. Weh, pagi ya betul tengah kaya. Dito guys saras Inggris saras sapongan di kur kameraan ya tuh tur ke Simon ke mesesa. Teko sarase. Kemana Samsian? Yo. Kemana? Lu dapat kan Samsian, lu dapat kan? Kok caranya ya? Lo kan pering deh gak menu kampokku terpaksa menu kalau iya ring iya. Pak. Mestinya aku minta aja sumpah ke mapa kiroi. Pemae lo kimagi tu manu deh. Makoro kan tuh Pak masih satu orang kalau di Japuna me ketua bacamu. Luar yang aja sumpah. Pak Muhammad dilalu di kandole. Weh ajak lalu tu coba-coba mali tu manu kasih napa manu de sonsoku tu ya na kasih tu nanu matu si. Timo na iya kok kenapa? Lo kok maga daripada aja sumpah mati. Dan dilalu di kandole. Lo kok maga? Manu ada anak iya deh. Jangan mau megau. Lo rengi. Kasih aja tak lima manu ada sonsoku. Kasih na manu kesayangan. Manu kesayangan lah. Weh kasih nama ti tahu nak ke. Manu de sonsoku kasih matu na anu ra kasih na weh kasih na. Sumpah lah lala mata aja sumpah kok utira manu iya ngede Pak liwa kasih tahu nah Samsian ini narti kemana nu tuh ketemu ada bunga kak na Rina nu Samsian ini. Ya ada lama beraman ku Pak ikut jasi Pak anu nah. Dia mesti beban minta kasih aja sumpah. Samsian ini. Nah luka kandole di awak nak Samsian cede kak mata ler semua ke Samsian ini. Mata ini kau sedih dulu cede ada pecah kandole. Ada bunga Samsian dari Rina nu kampung nak Samsian ini mata tengah katu dah. Mah gitu nak Samsian ada apa ngamuk kan Samsian. Dia beli mana guna? Aku pangaji. Kandole nak mau baju putih berdua lampai gemen. Ni pangaji itu lalu kak Sony. Dia kenal lu nak. Kakak di bola na ulah ada lo kaknya maben ni. Jadi kan naon di dari narti. Lepacan ni kau sama tu lili nak kata cupu-cupu aku Wih, nak. masa ya Sony pangaji na kata gemekku. Wih, bagaimana mata tengah kaya deh. Tapi mana udah sa samni. Kamu kon recede bola. Lo kan tinggal Samsung punya mak kita butuh. Lo kan tinggal tegro. Wih, mata tengah kaya. Sumpah. Ay manu mualah wariko Pak masa nelu ko kandole. Busani Pak wariko manu iso de tegaga. Aji sompai. Ajak lalu coba-coba ger tu manu na ger ke sonsoku. Ajar anu ko cerami ko. Atu mana tu mah jalo Ajak lalu ka coba-coba malik ko manu Pau geri mana ko tu geri mana ko. Tak mau jalo ka jalo. Dia tu belok malam menu ke menu Samsian. Pelisun itu ajar na. Dia tu ka cicina aku malam tu dia tu di pakai menu kale masalah mak di gapung pungmi ko tu. Siapa tak tu? Narti. Cengi ro gemer solo jadi bedi si modo ki, pitau ki. Ya rusun ya wita dengan ji. Po saya bedi memang kan pokok di saya balik si pitau ki kamu ponge. Aja kalah so. Malo ki mah belanja di kamu lagi lo belanja jadi pintu di Dia memang bega. Kalau di mana kamu jadi kan pas kepala dengan dapur kadi nak Salma. Iya mak. Li suni nak takut dia nak jadi di gaire manuk ni sonsok kasih. Tahu kan di sonsok. Yo nak.